Oui, chef. Oui, bah. Mambi déjà, on va dire comment déjà tu as relancé là. Oui, oui. Ama kama utafungula ile ligne pour actualiser leo, il faut actualiser tout. Mais déjà les charges étaient en direct. Oui, oui. Qu'est-ce que ça dit quoi? Il commence à marcher. Pour le pengo. C'est quoi je crois hivi? Ikikuwa hivi mako hii ni écran géant kwa fatia hapa. Ikikuwa hivi wa écran géant watafata. Baka wa telefone tu. Tu wote wafata telefone kwa hivi na kwa machine na kwa écran géant na kwa telefone comme paysage. Et kwa paysage, c'est grave oui. Sio kama image iko bien. Hizo picha naona. Vile napaswa kwa tu. Dini kasema nipindule kwa hivi wa écran géant isifata. Baka tu kwa telefone. Pour tapa na wa telefone anaweza fata. Ndio. Il faut qu'on va kama tusha actualiser. Wala wengi tu mole lien, jambo le lien. Jambo le lien ifungue tushingo sasa kwa actualiser hiyo vingi wa yote. Kisa maneno chungo mpatie ngine porta ile na njoo tu hii. Mais fasa ku actualiser. Hata wengine wakamba ni kwa mtu wangu. Basi ni kwa. Tena beba ndiko bali jabone kwa hiyo vingi toka. Mali jabone hivi piki vinakitengeneza kama hivi. Je peux live. Ok. Ça va où? Ndiyo. Tunaweza gusa hapo na kutumia. Tutagusa WhatsApp. Kwa rangi gani? Tunaweza kutumia. Chakula kwa dimero jina mtatumia so kutumia. Tejia pale mimi nawaza bama washinza angalia. C'est le même lieu, il est en Belgique. Mais qu'on a nani tout. Alors, mnaweza jiconnecter sasa. Tuko deja. Même lien. Anakualize kwa wanaandika live na kwa wanaandika live. Kwa wanaandika live. Na kusa tu. Naambia jiabone juu usishitoshi. Alors unaweza kuambia pale kujiabone. Kama sisi sikiotoka. Sawa sana. Anasema tu le problème ya ile anana image kwa écran géant pour kumfuate mzuri inaomba vile ndio ati kamera. Ndio nikitisha mpeizaje ba kwa television watafata. Kwa television mtafata kwanza kama parti moja.
télévision. Mzee nilikuwa kuangalilia kumsani Liberole Motara siku panisha facture. Tulingana na 10,000 francs. 10,000 francs. Allez le tour. Pita boulevard. Allez tout. Nitamwacha ile sasa pale nilikuwa mwanisisti. Ningie mtafuta. Tena tuende. Sikia. Sikia za motare zile iko zangu zile. Dika hapa kita mchanga hapa. Mimea yote matunda ni chakula kwao. Shamba gani? Edeni, Edeni. Shamba gani? Edeni, mushamba la Edeni. Ni shamba gani? Edeni, Edeni, Edeni. Shamba gani? Edeni, mushamba la Edeni. Ni shamba gani? Edeni, Edeni. Shamba gani? Edeni, mushamba la Edeni. Ni shamba gani? Edeni, Edeni, Edeni. Edeni, Edeni, mushamba la Edeni. Ukosefu wa utii walikula tunda, ukosefu wa utii walikula tunda, baba. Ukosefu wa utii walikula tunda, ukosefu wa utii walikula tunda. Ukosefu wa utii walikula tunda, ukosefu wa utii walikula tunda, baba. Ukosefu wa utii walikula tunda, ukosefu wa utii walikula tunda. Ni shamba gani? Edeni, Edeni. Shamba gani? Edeni, mushamba la yangu. Mushamba gani? Edeni, Edeni, Edeni. Edeni, Edeni, mushamba la Edeni. Ni shamba gani? Edeni, Edeni. Shamba gani? Edeni, mushamba la Edeni. Mushamba gani? Edeni, Edeni. Edeni, Edeni, mushamba la Edeni. Kumbi kuishi kudunia hakuna faida, hakuna kilicho milele, mateso na vilio. Kumbi kuishi kudunia hakuna faida, hakuna kilicho milele, mateso na vilio. Na wa baba naonja wanalia, na wa baba naonja
wanalia, wanalia njo mtoto wetu, wanalia njo mtoto wetu. Mtoto kwa nini umetuacha? Mtoto kwa nini umetuacha? Na wamama naonjo wanalia, na wamama naonjo wanalia, wanalia njo mtoto wetu, wanalia njo mtoto wetu. Mtoto kwa nini umetuacha? Mtoto kwa nini umetuacha? Mama mpenzi alipendwa sana na watu kwa maneno yake mzuri, sasa leo ametuacha. Mama mpenzi alipendwa sana na watu kwa maneno yake mzuri, sasa leo ametuacha. Na watoto naonjo wanalia, na watoto naonjo wanalia, wanalia njo mama yetu, wanalia njo mama yetu. Mama kwa nini umetuacha? Mama kwa nini umetuacha? Na bwidambe na enjo analia, na bwidambe na enjo analia, analia njo mama yangwe, analia njo mama yangwe. Mama kwa nini umeniacha? Mama kwa nini umeniacha? Na gate na enjo analia, na gate na enjo analia, analia njo mama yangu, analia njo mama yangu. Mama kwa nini umeniacha? Kwa nini umeniacha? Katolika nayo njo inalia, Katolika nayo njo inalia, inalia njo Kristo wetu, inalia njo Kristo wetu. Mkristo kwa nini umetuacha? Mkristo kwa nini umetuacha? Wajugu naonjo analia, wajugu naonjo analia, wanalia njo tatetwe, wanalia njo tatetwe. Etate kwa nini umetuacha? Etate kwa nini umetuacha? Marafiki naonjo wanalia, marafiki naonjo wanalia, wanalia njo mwenzetu, wanalia njo mwenzetu. Mwenzetu kwa nini umetuacha? Mwenzetu kwa nini umetuacha? Kwaheri mama yoyo, mama kwaheri, kwaheri mama, tutaonana tena. Siku nyingi tulikuwa pamoja nawe, tukisali na tukimuomba Mungu, tuombe katika sala na maombi. Kwaheri mama yoyo, mama kwaheri, kwaheri mama, tutaonana tena. Siku nyingi tulikuwa pamoja nawe, tukisali na tukimuomba Mungu, tuombe katika sala na maombi. Haleluya. Amen.
Haleluya. Amen. Tunafikia mkipindi yetu ya mwisho. Kanisa ikihubiria Mungu. Utatusamee kabisa. Kila mlango iko na sheria yake, na ndio maana mtatutoa razi, mtuache tumalize tusindikize mama yetu kwa imani yake ambayo alitumikia muda wote wa maisha yake. Na mbele ya kuendelea na ingine mipango, tutapana tu neno kidogo kwa ajili ya familia, kisha tunafanya seremoni ya mwisho ya kutia mwili wa mama mahali pake pa mwisho na kubarikia kaburi kama vile baba padri alituruhusu. Siyue kujamaa karibu neno moja tu fupi ya mwisho, juu tuangalie majira nayo haiko mzuri. Haleluya. Ni kusema kama na reiterate na shukrani yetu, shukrani ya familia, kwa ndugu wote wenyewe walikuja kutushiriki katika mateso ambayo ilitupata. Ni kweli mama alikuwa mgonjwa, lakini mabadiliko ilikuja tu kwa rafla, wakati ambao tulikuwa tunatarajia kama anaweza kufariki. Lakini kama vile watu wa Mungu, yote inapasha kupitikana katika amani na katika hali ya kidini. Mama alisakrifie toute sa vie kwa ajili ya watoto yake. Na wakumbusha kama leo ni le 23 juin. Baba yetu ya 4 ans, date ya leo ya le 23 juin alikufa naye hapa Bukavu. Binakutana na hii même date ndio tunazika mama. Et je pense que ce lien-là, il y a quoi nayo, il destin à faire en sorte que ça soit la même date, ndio date ambayo nayo mama anazikiwa. En tout cas, hakuna vitu mingi sana ya kusema kwa sasa. Ni kumshukuru yeye mama pour tout ce qu'elle a fait. Parce que dans sa vie, il n'y avait pas de choses, il n'y avait que ses enfants chiés. Baada ya baba yetu kukufa, tukabakia tunaanza kuishi naye. Leo anatuacha, c'est triste. Roho yake ipumzike kwa amani. Ndio tunashukuru. Je pense que hakuna ingine. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Na kwa mkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Sifa kwa Baba, sifa kwa Mwana, sifa kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombezi ya nguvu ya moyo usio na takamana, mchumba wako mpenzi sana. Uje Roho Muumbaji, utazame nyoyo zetu, uzijaze neema nyingi ulizoziumba nyoyo. Unaitwa Mfariji, paji la aliye juu, chemchem ya uzima moto, pendo na la Roho wako. Wewe mwenye paji saba, chanda cha kuume Mungu, kiagano cha Baba, unazisemesha ndimi.
nia zetu angazia, nyoyo jaza mapendo, mwili wetu mudhaifu, ukapate nguvu kwako, mali ufukuze pepo, ndamani tupe ima, hivyo uwe kiongozi, tuepuke kila dhambi, kwako tukamjue Baba, tena tumtambue Mwana, nawe tena kusadiki Roho utokae kwao. Mungu Baba asifiwe, Mwana aliyefufuka, nawe tena mufariji wa milele na milele. Amen. Haleluya. Mungu mtakatifu sana, Mungu anayeketi mahali pa juu, tunakualika kwa saa hii, nena na kutujaza uwepo wako, nguvu zako zipate kutujaza. Hatuna nguvu pasipo wewe. Ndio maana ona sisi na familia nzima tunakuya kumsindikiza mama yetu, dada yetu, tate yetu ambayo ulimuita kutoka kwa hii dunia. Ni mapenzi yako na sherti yatimizwe, kwa kuwa ulisema mwanadamu wowote aliyezaliwa na mwanamke ni sherti akufe. Ndio maana tunakuinulia tombe hii Baba, nenda na kuibariki. Bariki mwili wa mama yetu, wa malaika wako wapate kuizingira. Nenda na kumpokea na kwenda na kumpumuzisha kwenye makao ya milele. Hivi Baba, tunaacha familia mikononi mwako. Wewe mwenyewe ndiye ulipana, ndiye mwenyewe unachukua. Bariki familia hii kusudi pate kupakia katika amani na mapendo. Ndio maana kwa ruhusa ya niaba ya Eglise Katolike, kwa ruhusa ya baba askofu na mapadri, tunabariki mwili wa mama yetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Pia tunabariki makao yake kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Udongo ni mwili wetu, kwa udongo tulitoka tukarudi. Udongo ni mwili wetu, kwa udongo tulitoka tukarudi. Katika mwanzo Mungu aliumba Acha mkujapuye.
Watafute atmosfera iko bien. Naanza deja mtoni watu. Na barabara kuna Teresa sana. Wale maevacué. Itaingia kudale. Kubana napasha kwa Taona kola mia bigu mabebe, nomo te move. Taona kola mia bigu mabisoga, mundu mube, tele mube, mundu musoga, tele musoga. Ugwe mukatija, mubele mube, umusaku musoga wakalaga. Esa konobe umukanda wakalaga, kola mia zidi kumabiso, mukatija, kola mia zidi kumabiso, mukatija. Mwana kamwambia Musa na Haruni katika miti, mweneo utakuwa makutano ya Waisraeli, wamupatie mwana-kondoo na wamue Pasaka. Bwana kamwambia Musa na Haruni katika miti, mwezi huo utakuwa mwezi wa Pasaka, uwaambie makutano ya Waisraeli wamuchinje mwana-kondoo na wamule Pasaka.